Mũmbunge wa Malindi Aisha Jumwa ni amenereirie mutaratara uria mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna arahuthirire niguo kumuhamurithia kuma kiama-ini kia ODM kuona marari mahamurithio na mũmbunge wa Msabweni Suleiman Ndori no thutha wa Ndori gutumira Sifuna marua ma gucunga muhera araheo kanya kangi. Mheshimiwa Sifuna was very categorical that there is no room na hakuna kinachoweza kufanyika mpaka after the ratification of NGC. From there then we can appeal ama tunaweza kufanya chochote within 6 months. Aisha ugete ndari na uma wa maundu maria mahanikite kuma tariki 2 mweri wa 2 nginyagia tariki 1 mweri uyu turi kuona murunawe wa Msambweni aratumire marua na aroherwo no wendana heo kanya kuria oretie kiama kimutaririe mahitia make. Ikiwa kweli tunataka kupigana na ufisadi, then tuanze kupigana na ufisadi ndani ya chama cha ODM. Because yale yote ambayo yamefanyika, tumeona wazi kuna vitu vilifanyika, na kama ni uongo watoke watuambie ni sheria gani walioitumia between 2nd and 1st of March. Ukiria uguo Aisha ugete atongoria kuma kaunti-ini ya Kilifi ni mamunyitete baru matongoretio ni Governor Amazon Kingi, murugamiriri wa atumia, abunge ona muingi kuria maugite nowe mũmbunge wa Malindi. Niko tayari kulipa. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njitagwo Wanjiru wa Foro.